Inawezekana unapitia mambo fulani katika maisha yako na inafanya kwamba unakata tamaa, unatamani hata kujiua. Ila ningependa nikukumbushe siku ya leo kwamba Mungu ambaye aliyetenda wakati wa babu zetu hata leo angaliki natenda. Na ukiamini kwa siku ya leo utapokea muujiza wako. Haleluya. Angalia natenda Bwana, angalia natenda Yesu, angalia natenda ndani ya maisha yetu. Angalia natenda Bwana, angalia natenda Yesu, angalia natenda ndani ya maisha yetu. Angalia natenda Bwana, angalia natenda Yesu, angalia natenda ndani ya maisha yetu. Baba yangu angalia natenda, Yesu angalia natenda, Mungu angalia natenda ndani ya maisha yangu. Nikikumbuka ulipotutoa sisi kwa ya umoja, hatuwezi kueleza kama mama yule aliyetokwa na damu miaka 12, aligusa pindo la vazi yoyo, alipata uponyaji. Nawe uliokuwa mioyo, mutumanie Bwana, ingawaje shida unazo, mutumanie Bwana, ingawaje matatizo unazo, mutumanie Mungu. Yesu angalia natenda, angalia natenda, angalia natenda, Najua ndugu yangu unapitia shida nyingi, majaribu na mateso, na wakati fulani unazani ya kwamba Mungu amekuacha na kukusahau. Ila leo napenda nikukumbushe kwamba kuna yule aliye beba shida na dhambi zote. Msalabani alikubali kufa kwa ajili yako na mimi. Huyo Yesu, mwamini yeye atatenda, tunamwamini yeye atafanya. Alitenda kwa Danieli, akamuokoa pale kwenye tundu la simba, akapata kupona. Alitenda kwa Meshaki, Shadraka, Abednego pale kwenye tanuru la moto, akaokoa. Majaribu ni mengi ndugu, shida nazo ni nyingi ndugu. Acha kulialia, acha kusononeka we, acha kunungunika. Alitenda jana, anatenda leo, atatenda kesho. Wala sawa hata leo tatenda. Yesu ziplonda ndo utapata.
Prolox Production.